ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса созаи хубен. Ирӯз 3 августи соли 2023 дар навори ҳамирӯза якчанда муҷдор абзор кардем барои шумо. 5-6 дона Opel ҳастанд. Opel Astra H, Opel Astra G, Astra F, Caravano ҳастанд. 2 дона Nexi қабул кардем, ВАЗ 2106, Daewoo Leganze, Toyota Vitz, BMW қабул кардагем, Audi, Volkswagen, Nissan ва дигар мошина барои шумо тамошо кунед. маъқул шава рафта харидор кунед бародар азиз. дар комментария ба пеш тавонед чанд қадр метавонед комментария кунед бародар азиз. дар ҳамин набори мо лайк монен, лайка фақат монен, подписатсия кунед. подписатсия вақте ки мо набор кардем шумо да смс меро бачо азиз. хона ва замин квартира техника боша равонаш кунед. дар ҳамин WhatsApp мо рекламаш мекунем, дар каналот фурухта метавонед шумо да бачо азиз. дар комментария нависед ба шумо аз кадом марка ё мошина лозима, мо ҳамнуро зиёдтар ба навор мегирем, барои шумо пешон мекунем. тамошо кунед. диюра эълона сар мекунем бачо азиз. эълони якум дӯстон азиз, Mercedes Benz дар ноҳияи ҳамадонӣ бо нархи 40000 сомонӣ, солаш 1996. рақамош барои тамос дар рӯи экран барои шумо мондагем. сӯзишвориш бензин, газ, объём мотор 1.8. коробкаша механика дар кузов седан. ҳолати мошин беҳтарине то моҳи феврала документ дора бародар азиз. моҳи феврал 2024 мошин беҳтарин, арзон ҳам мешавад, камтар бисёр не. варианти алиши надора, срочно пули нақд дар корай. маълумот кунед, касе ки мехара 40000 сомонӣ. 4 баллони 80%, 11 литр расход дар 100 километр. акаи Сафарҷон соҳиби Мерседес ай бача азиз. ҳамин акада срочно пул дар корай. касоне ки мехарен марамат занг занед, намехаридаги илтимос кардан ки нороҳат накунед. ҳолати мошин тенҷ вадай пушаймон намешавед. деюм мошини фурӯшӣ бачо азиз, Opel Vectra A, солаш 1993, дар ноҳияи Фархор бо нархи 14000 сомонӣ. ҳолаташ хубай. акаи Ёқубшо соҳиби ҳамин мошин. дӯстон азиз, ба ҳамаи шумо 5 сония вақт барои лайк ва подписатсия кардани канали мо. хоб подписатсия карда бошем бачаҳо, далши давом метем. сӯзишвориш бензин, газ дар кузови седан, объём мотор 1.8, коробка механика. Vectra солои 93, ҳуҷҷатош 1 солаи пра бо муомила дорад. варианти алиши худтон пешниҳод кунед. ҳолаташ хубай, беҳтарин ҳолатаи мошин. ман да просто сум дар кора мефурӯшам. даруни мошин тоза ҳай, камрасходай. касе мехара омада ай пеш бина, бо муомила дорад. документ дора, мотор, коробка ходовои созай. маромат кунед, бихарем бачаҳо. мошини сеюми фурӯшӣ, ВАЗ 2110 дӯстон азиз, солаш 2001, нархш 11000 сомонӣ. акмал соҳиби ҳамин мошин. сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, моторш 1.616, расходаш 8 литр дар 100 километр. хоб дар кузови хоб седан. камтарак кор дора бо мошин мега, нашоти итарафаш хай гуфтем мега 11000 ягон сум арзон мекунем бо масъалаи корбори меличовка хича бачо азиз. маълумот кунед, касе мехара варианти алиши бо ягон ВАЗ 210607. мошини чорум, бортҳавои газел равон кардан дар ноҳияи Файзобод бо нархи 56000 сомонӣ, солаш 2006. WhatsApp дар рӯи экрани шумо. газелхаро марамат барои шумо мондем. 4 баллони 80%, моторош 406 хушрӯ кор мекунад. документ дора, биен санҷида бинен. кузовшам тахтаҳош пусидагӣ нестай. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 56000 сомонӣ. газ бензин кор мекунад. коробка механик тенҷи бадай. хулоса ки ҳолати мошин хубай. бортҳавои газелхаро маълумот кунед. нами рақамода занг занед, рафта мошина харидорӣ кунед. касоне ки газел хостем барои шумо ина мондем дӯстон азиз. мошини фурӯшӣ панҷум дӯстон азиз, дар шаҳри Москва метро Анинодай, Рино Комбо қабул кардем. солаш 94, моторш 1.6 простой, 100000 рубл мега нархша. рақамҳои Москва WhatsApp дора, маълумот кунед, хитон муроҷиат кунед. коробка механика, ходовои нормалния, баллонош 90%, документош то 25 ноябр ҳаст. состояниш созай, краскаш, радной хичай.
мотор нормальный раз خودش 10 لیتر در 120 کیلومتر ارزان میشود. دراش الکتروپاکت، تانیروفکا، لوک، سوزشوریش بنزین خالی وارنتی الشیره خطون پیشنهاد کنیم بچه عزیز. کسی که یگون ماشینی ساز داره مرمت کنین وارنتی را پیشنهاد کنین الیش میکنه میگه. ارزان و قیمت فرق نداره بچه عزیز. وارنتی الیش هم هسته خطون پیشنهاد کنیم که واتساپ داریم. سالانو کجا زورای با ارزان میشوه. کسی میخره مرمت کنین، نمیخردگی التماس کردن که بیهوده ناراحت نکنین. ماشین سازای حالتش خوبه. میگذاریم به ششم اعلان ایروزه. اوپل استرا اف سالش 1996 در 5 جای ماشین نرخش 30,000 سومانی. رقمش برای تماس در روی اکران شما. سوزشوری بنزین گاز در کوزوف خیچیبک ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا. چخیل شما در کامنتر بچه ها خواستین استرا اف مونیم. اینا برادر جناب برای شما موندیم. 4 تا بالون 70 فویزه کراسکر ادنای خدوای موتور سازای. ماشین در حالت خوب قرار داره. حجتاش 5 ماه دیگه های. موتور وقتی مسئله نمیخوره. برادر نرخ آخرانش دیگه ارزان نمیشه. بیهوده زنگ نزنین. وارنتی الشی نداره، فقط پولی نقد درکاره. خب دوستان عزیز، چخیلی که شما خواستین اوپل را زیادتر به نوار گیریم. همین نوار ده 5-6 دونه اوپل پیشنهاد کردیم. تماشا کنین. به حد اوپل های فسان غلطگه معقول شوه خریداری کنیم برادر عزیز. این از جمله یک تشمیه 30,000 سومانی در ناحیه 5 سالش 1996 بچه عزیز. اوپل استرا اش سالش 2009 در خوجند با نرخ 68,000 سومانی در کوزوفی خیچیبک ابیوم موتورش 1.6 لیتر کاروبکا پیداچ باشه مکانیکا. اوپل استرا اش سالای 2009 بچه تا زای بده میگه. ماشین واگن خرید که 4 بالونی نای پچکا موتور 1.6 کندیسنرش یخ پیچکش گرم. خب درونی ماشین تازه خشرو کمبودی خلاصه نداره. مولتی رول او ایکس سودا در نزد ماشینه. ماشین عین حال در شهر خوجند قرار داره. التماس بیهوده زنگ نزنین. با معامله داره. از نامی کانال ما دلیر افسیال سودا تیوی اوتو تیوی زنگ زنین. انشالله با یگان سوم ارزان هم میکنن. وارنتی الشی نداره. سراشنا پول در کار بچه عزیز. معلومات کنین زنگ زنین خطا. ماشین فروشی هشتم دوستان عزیز اوپل استرا افی کاروان. چخیلی که شما خواستین در کامنتر که بردارو یک چند نوار بود ما کاروان نمونده بودیم برای شما موندیم. سالای 1993 در خوجند با نرخ 30,000 سومانی. صاحب کاروان اکای محمد سوزشوریش بنزین گاز در کوزوف اونیورسال ابیو موتور 1.6 کاروبکا باشه مکانیکا. استرا افی 93 سال. نگاه کنین چی گفته اگه صاحب ماشین اکا جونو. همی اوپل سروشنا فروشی من دست سروشنا پول در کارای میفروشم. 4 بالون نو دکومنتاش هسته. کسی میخره زنگ زنه با یگان سوم معامله میکنیم. کراسکش ردنای حالت ماشین خوبه. بهترین ماشین نرخش 30,000 سومانی. ماشین تازه تنج بده. پرست ماشین در یک کس باشه که میگه بگیره هایکنه بگرده میخری پشیمان نمیشه جوره جان. نهم ماشین فروشی اوپل استرا اف سالش 1997. رقم برای تماس 937 دو طرف 1070 در بختر قرغان تپه با نرخ 40,000 سومانی. این دوستان عزیز معلومات کنین 40,000 را بگیرین برین بالای کپو دا پارتین قدی صاحبش معامله کن. انشاءالله لحظاتون طوری که گرفت ارزان میکنه ماشین میگیرین میین بچه ها. سوزشوریش بنزین گاز در کوزوف خیچیبک ابیو موتور 1.6 لیتر کاروبکا باشه مکانیکا. سلام علیکم برادر. جای شیرش همیه میگه پولم در کارای میفروشم. پروست زنگ زنین معامله میکنیم. ماشین تنجی بده بهترین حالت ده. دکومنتاش 100 فویزه 4 تا بالونی 80 فویزه. درونی ماشین تازه خشتای کراسکش ردنای خدشای. خیلی خلوصه ماشین چند قرار تعریف کنیم میارزه. 40,000 سومانی با معامله داره. میگذاریم به دهم ماشین فروشی باز اوپل استرا اف سالش 1997
дар ҳисор қарор дорад бо нархи 29000 сомонӣ. хай краскаша десен чӣ хеле састиянае бачаҳои азиз. ин ҳамин ҳолат ай 29000 сӯзишвориш бензини газ дар кузови хеҷибек моториш 1.6 литр коробка передачи автоматикае. якчанд нафарот дар ҳамон комментария хато накунам нависта буданд ки бародар хеҷибекҳои автоматика монен ҳам бордорие ки маро мешунавед ин дӯстони азиз амира мо дар равон кардан автоматикае. касе мехара маромат кинед. мошин дорои ҳуҷҷати 3 моҳа 4 та балони пачка 1 та камдӣ дора мега амиқа ки чашкаҳои ақиб варитае камтар арзон мешавад. масъала намехӯра нарӯшкаш камтори кор дора маромат кинед занг занед. мошини фурӯшии 11 дӯстони азиз Daewoo Nexi солои 1996 қабул кардем дар душанбе бо нархи 16500 сомонӣ. бардоре ки дар комментария хоҳиш кардем ки Nexi-ёро арзон баробар гирем ина барои шумо монем бачаҳои азиз. Nexi арзон бо нархи 16500 сомонӣ сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан объем мотори 1.5 литр коробка передачи механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. сӯрош асумдор кар мефурӯшем балонош созай аккумуляториш созай мотор коробка ходовой ҳолаташ беҳтаринае. мошина мегирӣ фақат ҳай мекунӣ мегардӣ беҳуда занг назанед камтар муомила дора бардор азиз. ина дӯстон барои шумо Daewoo Nexi мондем. шумо дастгирии моро фаромӯш накунед. касоне ки лайкҳоро намонда бошен рӯи хотири меҳнатҳои мо ҳамон акаҷоное ки маро ҳозир тамошо кардасен ҳамон лайкҳое ки дар тарафи чапай бачаҳои азиз ҳамонро монен далшиш тамошо кунед. ай ҳамаи шумо розием бачаҳои азиз. мошини фурӯшии дигари дӯстони азиз Daewoo Nexi солиш 1995 рақамош барои тамос дар рӯи экрани шумо дар душанбе бо нархи 13000 сомонӣ. боз як Nexi бо нархи арзон ёфтем. маъқул шава агар марҳамат занг занед бигирен. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан объем мотори 1.6 литр коробка боша механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. дӯстони азиз касоне ки моро аз TikTok Instagram тамошо кардастен айни ҳол амин наворора пурра шумо дар YouTube каналам мондагӣ маромат кинед. дароем беҳтарин мошинаҳои бачаҳои азиз ҳамаи навин мошина мондагиам тамошо кунед. касоне ки дар YouTube тамошо мекунед маромат TikTok Instagram саҳифаи гузаред беҳтарин мошина дар ҷо бачаҳои азиз. ҳолати Daewoo Nexi хубай 13000 дар душанбе касе мехара маромат кинед. просто сунда курай мошин тенҷи бадай моториш 1.6 камрасход. мошини навбатӣ бачаҳои азиз Daewoo Leganzer чӣ хеле ки шумо дар комментария хостен солиш 1999 дар хуҷанд бо нархи 15000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузов седан объем мотори 1.8 литр пробегаш 212000 километр коробка передачи механика срочно фурӯшай ҳолати мошин хубай бардоро мошин арзонае сум дар корай камтар арзон кардем бароям фурӯшем просто сум дар кора бачаҳои азиз. омада ай пеш бинен савдо дар назди мошина беҳуда занг назанед. 4 та балони ҳолати корӣ дар ҳолати беҳтарин краска раднои хушаш зерниёш тозай мотор коробка ходовой тенҷи бадай краска раднои хуша хай мошин ма фикр мекунам ҳамиқа мешава 15000 сомонида ҳамиқа мошин метавон шумо бачаҳои азиз. аз шумо хоҳиш буд ки мо Leganzer монем ина барои шумо бачаҳои азиз мондем. бензин газ сӯзишворӣ 15000 дар хуҷанд солиш 1999 бачаҳо. мошини навбатӣ ВАЗ 2106 солиш 1987 дар душанбе бо нархи 13500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин холӣ дар кузов седан объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин состояниш беҳтаринай ба синни солиш меарза мисолами солиш 87 ки ҳастай не ки мошин хеле состояниш тенҷай краскаш хушрӯяд дарунаш тозаи фасонай. хоб харидори аниқ занг зана мега бо мо ҳам мисол кӯшиш мекунем ки муомила кунем як натиҷа дабием ягон нархи созда мошина буфурӯшем. хоб балонош дар ҳолати корияи ходовой мотор аккумулятор беҳтаринай солиш кӯҳна ҳам бошад не ки мошин тозаи ягон дард надора мошин хулоса касе мехара маромат дар ҳамин рақамҳо занг занед. мошини навбатӣ Toyota Corolla Verso дӯстони азиз солиш 2008 сол мошин вагонай дар душанбе бо нархи 68500 сомонӣ сӯзишвориш дизелай
дар кузови универсални абиё мотораш 2 литр коробка передачи механика мошинча тенҷи бадай таъриф кунӣ меарзад чанд қадр таъриф кунӣ. хадавои мотор аккумулятор коробка ҳама тенҷи бад зурай 68-500 мегири мерай болои капота мепартои мошина мегири меои. ҳолати мошин хубай, дорои 7 ҷойи нишаст. расходаш дар 100 километр 7 литр расход мекунад. касе аз номи каналои мо гап занад бо иншоалло ягон сум арзон мекунад. албатта ки аз номи канали далер офисиал авто тв савдо тв айми каналои мо гап занен ягон сум арзонтон мекунам. бача азиз беҳуда нороҳат накунед, хоҳиш мекунем. мошина аввати дигари Audi A4 дӯстон азиз дар душанбе бо нархи 23500 сомонӣ, солаш 1995, сӯзишвориш бензини газ. дар кузов седан абиё мотор 2 литр коробка боша механика бардорае ки ин бора дар ами YouTube канал тамошо кесен, нигоҳ кунед мошина чӣ хел ҳолаташ хубае. тенҷи бадай. дар комментарияш мо хостем ки аудиоро зиёдтар ба навор гирем, ина мондем барои шумо. маъқул шавад занг занед харидорӣ кунед бача азиз. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мотор нормальне, хадавоиш 80%, балонош 80%. ҳолаташ хубай. хулоса ки мошина амиқа мешава, марамат кунед, касе мехара ами рақамода занг занед дӯстон азиз. бо ягон сум мисол арзон ҳам мешава. дар душанбе бо нархи 23500 сомонӣ дӯстон азиз, марамат кунед, занг занед. дӯстон азиз, рӯи хотири меҳнатҳои мо ами рӯи экрани шумо да мошин нав омаге, ҳамин да дарем бачаҳо. аз ҳамаи шумо илтимос ами канала дастгирӣ кунем, подписатсия кунем, беҳтарин кор мешавад.